Postoji mnogo veći broj malih crnih ekrana koji snimaju nastup od onih koji u istom uživaju. Naša ideja je da ih vratimo tome da sve to što će snimiti shvate da nema onoliku vrednost kao ono što će proživeti. Zapravo da vratimo mlade u živa iskustva. Mi kao festival, odnosno predstavnik recimo event industrije u Srbiji, imamo odgovornost, ali i benefit što pravimo događaje uživo, tako da ne postoji, rekla bih, bolji prostor da se ovakva inicijativa mladima predstavi na možda jedan zabavniji način. Bila da mlade povučemo da se odmore zapravo od telefona. Bila je poput chill zone, dakle oni uđu unutra i sklone telefone i to je prostor gde mogu da ćute, mogu da se druže, mogu da ne rade apsolutno ništa, da zatvore oči, da odmore, da imaju bilo kakav proces koji je neophodno da imaju van telefona. Definitivno utiče na količinu usamljenosti, jer nas prosto, koliko nas zbližava, paradoksalno nas stvarno i udaljava jedne od drugih i negde se komunikacija najvećim delom svodi zapravo na društvene mreže. Tako da rekla bih da u velikoj meri stvarno utiče na usamljenost koja će onda potencijalno sa sobom povući i još neke izazove i još neka teška osjećanja s kojima ćemo se suočiti. Neko rezi. Zadaći moje drugare. Pitanje Pavlova. Snima telefon. Ne, ništa Instagram, samo WhatsApp. Prosto. Minimalno snimanje stage-a, da. I da se čujem sa prijateljima, poruke. Minimalno, samo da se iskomuniciramo sa prijateljima, da bismo se našli. Svi smo svedoci i mislim da je to najgori deo da mladi, pogotovo rani adolescenti, sve više žive svoje živote kao deo digitalnog identiteta, ne kao deo stvarnog identiteta. Postoje načini na koji možemo da uzmemo najbolje iz oba sveta, ali na kraju dana sve što zapravo živimo i sve što zapravo vredi je ovde kada pritisnemo dugme sa strane i zaključamo telefon.